Out there now, race number 96, under 19 boys W6 250, heat 6 of 7. Lane 1, Te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe. Lane 2, Fairfield College. Gisborne Boys High School, Lane 3, Te Kopuku High School, Lane 4, Lane 5, Onewhiro Area School, Manurewa High School, Te Wharekura o Maniatoto, Ngātaia Te Wharekura, Te Kura Kaupapa o Ruamata, Te Wharekura o Rākau Manamana, Te Kura Kaupapa Māori o Te Waiu o Ngāti Porau. Poha ana tēnei whiringa whānui e te whānau. Kua tū te haki kākāriki tēnei te reihi iwa te kaumao no ngā tāne, te kaumaiwa tau. Me raro iho te pakeke right off the start. Good start there in lane number 3, Gisborne Boys High School. Te Kura Kaupapa o Ruamata hoki in lane 5, Onewhiro Area School. On the back of them in lane number 11 is Tauranga Boys College. It's not over till it's over e te whānau. Definitely a nose out in front of the rest of the crew out there in lane number 9. Lane number 9, ko Tai Wānanga tēnā, Tai Kaha J19s. Te Kura Kaupapa o Ruamata coming up in lane 9. Pushing Gisborne Boys. Too close to Kōwhānau, another close one. Maybe we're not the right people to be in here. I think it may have been Gisborne Boys. Here we have it. Gisborne Boys Pango. Quickest over the finish, closely followed by Te Kura o Ruamata. Nei te tōwaitanga. Lane 3, Gisborne Boys off the start. As we pass the halfway mark, we see Te Kura Kaupapa o Ruamata chasing them down. Didn't make it easy. Gisborne Boys. Gisborne Boys ngā whakaihu aka mō te reihi iwa te kaumaono, he 6 of 7. Jack Gifford, Mahaki, Rakairoa, Rory, Victor, me Rupert. Interested to see their times. 57.45 the time to beat. I believe that was Rotorua Boys High. Yeah, there's been a lot of close races out there today, and it's only the heats. Gonna be some tough finals. Koutou e mātaki ana I te kāinga. Vibes are on here at Tiki Tapu. The weather has been pretty good to us. I remember last year, this was like the first week of winter here in Rotorua. Teams having side wind, heavy fog. Engari, tēnei tau ko rehua tonu kei te patu.